Subota, 11. svibnja 1935. Danas se kod nas dogodila jedna velika stvar i ja ću je točno iz početka ispričati. Jako sam veseo da se to dogodilo jer tako opet imam novih i zanimljivih stvari za svoje dnevnik. Po danu se ništa posebno nije dogodilo. Jedino je teta Mina prošla pod prozorom i rekla: Perice, kaži mami da sutra sigurno dolazim na obed. Ali na večer je došao gospodin Fulir s tatom, već malo dobre volje. Tata ga je potapšao po ramenu i rekao: Znaš, ti imaš baš zgodnu glavu. Jednom sam u jednim novinama, u kojoj su mi zamotili sapun za brijanje, vidio sliku nekog belgijskog tenis majstora. Znaš da mu ti dosta ličiš. Ja nikad nisam igrao tenis. To mora biti lijepa igra kad su svi tako belo obučeni. I kuhari su isto u belo obučeni. Sam ti ostani v kuhinji. Danas ja zovem vino. Već me sram da me vi tu uvijek dvojite. Kako misliš? Sutra opet zovem ja. Ja sam skočio po vino i sad se dogodila ona velika stvar. Kad sam se vraćao, još sam u dvorištu čuo viku. Tata je vikao: Šuft, baraba jedna. Da, imam pištolj. Ja sam se brzo popeo po stepenicama i kad sam ušao u sobu, tako sam se prestrašio da mi je boca skoro ispala iz ruke. Tata i gospodin Fulir hrvali su se po sobi, a mama je vriskala i trčala k prozoru da ga brže zatvori. Ja bi te zadavil kad bi se to smjelo. Čovjek ne može ni na zahod otići, već mu drugi grli ženu. Onda je gospodin Fulir izvukao glavu iz tatinih ruku i najednom je tata od njega s lijeve i desne strane dobio pljusku. Onda je tata skinuo svoj hosentreger i počeo s njim udarati po gospodinu Fuliru. Onda je gospodin Fulir istrgnuo tati hosentreger i stao njim udarati po tatinim leđima. Tata je brzo pobjegao u sobu i pred nosom mu zaključao vrata. Gospodin Fulir je teško disao i uzevši sa stolice svoj šešir, naglo otišao. Mama je dršćući stajala pored ormara, a i ja sam se prestrašio, ali me zanimala cijela stvar. Onda se javio tata iz druge sobe. Je li otišel? Da. A je li zbilja otišel? Perice, reci ti. Je. Tata je izašao iz sobe i mama je još jednom glasno zaviknula. Tati je lijeva strana lica bila tamno crvena, a i oko mu je bilo natečeno. To još nis doživjel. Kak ti ko udata žena možeš dozvoliti da te on privije na sebe i ljubi? I to još u moje kući. Pa ja sam se branila. Što ćeš kad je pijan? Ja baš nis vidjela da si se ti previše branila. Ne idi mi u blizinu. S nama je svršeno. Neću se rastaviti radi deteta, ali kao da smo rastavili. I beži mi s očiju. Mama je otišla u drugu sobu, a tata je hladnim ručnikom omotao glavu te stao piti vino koje sam ja čas prije donio. Onda me upitao: Perice, što ne da ti mene voliš? Kimnuo sam glavom. Perice, ljudi su svinje, nemoj nikome otvoriti svoje srce. Neću, tata, a što mi daš za to? Ti si jedan mali bedak. Oj, spavati, hoću biti sam. Ja sam otišao. Iz svoje sobe sam čuo kako je tata pao na pod i rekao: Prokleti Fulir. Niko ne vidi kak je tu kod mene unutra. Ja sam se vratio svom dnevniku i eto, sad ću završiti za ovaj dan. Želim si još mnogo ovako zanimljivih dana kao što je bio ovaj.